Mikel Arteta ndetse na Sporting Director w'ikipe ya Arsenal bita Andrea Berita nyuma yo kubura uwitwa Vinicius Junior babonaga yuko ari buri buze ku igisubizo kirambye muri ino ekipe yabo ya Arsenal. Bakomeje gushakisha no kukubita inzu bipfunsi bareba ngo ninde mu winga mwiza turi buze kubona abadusimburira uno mukinnyi. Amazina y'abakinnyi batandukanye rero arimo aragenda ahuzwa n'ino ekipe cyane mu buryo bwimbitse, ndetse uwitwa Michael Owen umwe mu bakinnyi bakomeye babayeho mu mateka y'igihugu y'Ubwongereza aje kuba agira inama Mikel Arteta y'umuwinga ashobora kuza kuba ahitamo. Ese uwo muwinga yamugira inama ko yahitamo ninde? Ese abo bandi bose ekipe Arsenal ishaka bo nabahe? Ibyo nibyo tugiye kuba tugarukaho muri ino video, ariko kamanzi nshimire cyane mwese mwamaze gukanda subscribe n'abatarayikanda, ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Wibuke gukanda like kuri ino video, ujye muri comment section uduhe igitekerezo cyawe ubundi tujye turushaho kubana uko bwije nuko bukeye. Nkuko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye yaba Team Talk yaba ndetse na Game Sport n'abandi banyamakuru batandukanye nka Fabrizio Romano ndetse n'abandi, ekipe ya Arsenal ikomeje gushaka umukinnyi ribuze kuza kwikoresha ku ruhande rw'ibumoso isatira cyane yuko bari bafite icyizere cyo kuza kubona witwa Vinicius Junior, biza kurangira yongera amasezerano na ekipe ya Real Madrid. Byatumye nyine ekipe ya Arsenal amahirwe yose yari ifite yo kuza kubisinyisha no mu winga ahita asubira kuri zero. Kugeza magingo ya rero nkuko birimo bitangazwa, ekipe ya Arsenal ikomeje gushakisha undi mukinnyi iribuze kuba ikoresha cyangwa se iribuze gusimbuza abo ngabo nyine yateganyaga kuza ko yongeramo, byaje kuba bidakunda cyane ko babona yuko ku ruhande rwabo rw'ibumoso ari imwe mu hantu bakeneye kuza kuba bongeramo izindi mbaraga, cyane ko banafite gahunda cyangwa se bifuza kuza kuba batandukana n'uwitwa Gabriel Martinez. Team Talk barimo baratubwira ngo Arsenal want 100 million Serie A superstar after Vinicius Junior miss. Cyase ati ekipe ya Arsenal irifuza umukinnyi uhatari cyase umustar wo muri shampiyona y'igihugu y'Ubutaliyani Serie A nyuma yuko babuze uwitwa Vinicius Junior. Ni igitangazamakuru cyo mu Butaliyani bita Calcio Mercato nicyo cyabanje kwandika ino nkuru kitubwira ngo ekipe ya Arsenal have set the set on Yildiz who can thrive as either number 10 or left winger. Cyaseti ekipe ya Arsenal noneho yerekeje amaso yayo, yerekeje gahunda yayo kuri no musore ekipe ya Juventus ushobora gukina nka nimero 10 cyangwa se akaba yakina nk'umuwinga w'ibumoso. Bakomeza bakubwira ngo the Turkish international is said to be at top of Arsenal wish list through any deal would be very expensive indeed. Cyaseti uno musore w'umunyaturukiya birivugwa cyangwa se biratangazwa yuko yaba ari we uyoboye abandi ku rutonde rw'abakinnyi barimo bifuzwa n'ino ekipe ya Arsenal, bo nubwo biteze cyangwa se bazi neza ko ari diri buze kuza kuba ihenze cyane. Juventus want well above 100 million to sell Yildiz, believing he is one of the best player in the Serie A. Cyangwa se ati ekipe ya Juventus irifuza miliyoni zishobora no kuza kurenga 100 kugira ngo baze kuba barikora cyangwa se baze kuba bagurisha utwe Kenan Yildiz, ngo cyane ko Juventus izera ko yaruwe mukinnyi mwiza cyangwa se ari umwe mu bakinnyi beza bari muri shampiyona y'igihugu y'Ubutaliyani. Bagakomeza bakubwira ngo rero imwe mu mpamvu ikomeye bigaragara cyangwa se aho yitwa ekipe ya Juventus ishobora kuza guhenda kuri no mukinnyi wabo bita Kenan Yildiz nuko mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka nibwo no mukinnyi wo mu myaka 21 mu Turukiya yamaze kuba yongera amasezerano y'imyaka 4 muri ekipe ya Juventus. Bityo rero ekipe ya Juventus ikaba biri kwishyira mu mwanya mwiza wo kuza kunegosiya ndetse no kuza guca amafaranga rero yose iribuze kwifuza, cyane ko kugeza magingo nyine igitangazwa ko yabishaka miliyoni 100 z'amayero zuzuye. Bakavuga ati rero ekipe ya Juventus iri mu mwanya mwiza wo kuza kwinegosiya iyo deal, cyane yuko nyine nta kibazo cyangwa se nta n'igihungu iribuze ko ifite kugendanye n'azaza hono mukinnyi, cyane ko atari wa mukinnyi uvuga ngo asigaje umwaka umwe cyangwa 2 byagushyira muri risike zo kuza kuvuga ngo isaha n'isaha ndamutse mbitinzemo bishobora kuza kurangira mubuze agendeye ubuntu. Bakaba rero ngo bari guhera bavuga ati deal y'uwitwa Kenan Yildiz kuza kuba yasuka muri no ekipe biraza kuba icomplete cyane. Tuvuye kuri no deal katugaruke mu gihugu cy'Ubwongereza ku mugabo wita Michael Owen. Abantu benshi baramuzi cyane, ni umwe mu legendary bakanyije muri kino gihugu cy'Ubwongereza, yakinnye umupira ukomeye ku rwego rwo hejuru mu ekipe nka za Liverpool. Yaje kuba agira icyo avuga kuri no saga ya Arsenal n'abawinga bibumoso ndetse aza no kwayigira inama, avuga ati n'ababeshye mu by'ukuri nta na rimwe nigeze mbona cyangwa se ngo nekereze deal witwa Vinicius Junior muri Arsenal
ngo mbone ko isa nk'ikunda. Ni mu by'ukuri ni ibintu nanjye narebaga nkavuga ati si ibi bintu biri kuva he, biri guturuka kuki, ngo ni ibintu yarebaga akabona biri really unlikely, ndetse ngo akabona bitana making sense. Uwitwa Michael Owen rero ibyo ngibyo nibyo yararimo agenda agarukaho cyane, asharimo agira inama y'ikipe ya Arsenal agira ati this would be a move I can see happening and make sense as Arsenal looking for a left-sided striker, so Rashford is one of that deal. Cyasa ati iyi niyo deal mu by'ukuri, cyase iki nicyo kintu ino ekipe yakora ukabona yuko nyine ari ekipe yari yashyizemo imibare, ari ekipe irimo irakora ibintu byumvikana cyase nyine ibintu bimaking sense. Kandi nujya kureba uwitwa Marcus Rashford ni umukinnyi mwiza, umukinnyi waza agafasha ino ekipe ya Arsenal irimo ishaka umukinnyi wo kuza gukoresha ku ruhande rw'ibumoso. Arakomeza aragira ati would fit well into Arteta's plan and work away with the rest of the squad they have, so I can see this happening if Arsenal were to approach Manchester United. Cyasati uyu ni umukinnyi mbona ko ashobora kuza akahita afitinga mu mipangu cyase mu bitekerezo byitwa Mikel Arteta, ndetse n'umukinnyi wakorana neza n'abandi bakinnyi bose basigana cyase na squad yindi ya Arsenal. Ni umukinnyi ubona ko ashobora kuba bagirana umubano mwiza nabo bakaba bakorana, ndetse ndatekereza yuko iyi ari deal ishoboka cyase yari transfer yakunda mu gihe cyose ekipe ya Arsenal yaza kuba iteye intambwe ikayegera ekipe ya Manchester United baze kuba baganira. Bakomeje batubwira rero ngo uwitwa Marcus Rashford biteganyijwe yuko ubwikiruko kiri buze kuba kirangira. Babizi ko n'abakinnyi bandi basigaye batari ba joininga ama ekipe yabo y'ibihugu, igihe cyabo ndakeka bari buze gutangira kujoininga muri cya cyumweru, nibwo ibiruhuko bahabiri buze kuba birangiye. Biteganyijwe rero ko uwitwa Marcus Rashford ikiruhuko cyo nikirangira ari buze kwita asubira kwa Manchester United, akaba hajya gukomereza kariyeri yiwe mu gihe cyose nyine bari buze kuba batari babona ekipe iri buze kumugurisha. Byo ni ibintu bamaze kuba bumvikana hagati ya Rashford ndetse na Michael Carrick. Ngibi yabishingiye ku makuru yari amaze igihe arimo agenda agarukwaho, ndetse ku makuru yarimo aravuga yuko ekipe ya Arsenal yaba yifuza uwitwa Marcus Rashford. Kugeza magingo rero ukuntu bihagaze birakubwira ko ekipe ya Arsenal ikiri gutekereza no kuri Badre barikora, ndetse ngo ku munsi w'ejo kwa gatandatu uwitwa Andrea Berta yabarahamagaye Badre barikora n'abamuhagarariye barebe nimba bamuganiriza, akaba yahindura ibitekerezo byo kuba yagumya gufavoritinga cyase guha amahirwe menshi yo kwerekeza muri ekipe ya Liverpool, akaba yakongera kugaruka mu biganiro na ekipe ya Arsenal mbere yuko bajya mu biganiro na ekipe ya Paris Saint-Germain. Gusa nanone bigendanye n'igiciro abo bakinnyi bose bari gushyirwaho, ibyo Rashford niwe wakiri muri abo bakinnyi mu Arsenal kwifuza miliyoni 40, Manchester United yari yavuze ko yazirya. Uwitwa Kinani Irdizi kuvuga ko ashobora kuza guhagarara miliyoni 100, ariko nanone uwitwa Badre barikora bari kwifuza cyase ekipe ya Paris Saint-Germain yamaze kuba imushyiraho igiciro cya miliyoni 150 kuri ekipe yose yaba imwifuza. Bisobanuye ko nyine uwaba umushaka ari buze gutangira ibiganiro bahereye kuri izo miliyoni 100. Bikavuga rero yuko ekipe ya Arsenal yaba ititeguye kuza kuzitanga kubera ko ngo ari amafaranga menshi, ari na mpamvu barimo babona yuko iri buze kugerageza hagati ya Irdizi cyangwa se kadure muri comment section of kana Arsenal mutubwire se bahitamo kubona Kinani Irdizi cyangwa bahitamo kubona Marcus Rashford. Tuganire wibuke ukanda subscribe kuri YouTube channel, wibuke ukanda like kuri no video, ubundi tugumye tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao, bye bye.